Ngiyakhetha inkosi enkulu lasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Bantwana abahle basezulwini. Ngithe angishumayeli. Kodwa ngifuna ukuxoxa indaba bese ngihlala phansi. Ngenzela ukuthi ngicela abafowethu esinikwe nabo leli thuba ukuthi siphathe leli thuba. Khona sizoliphatha kahle. Ivesi bafowethu uma sinikwe leli thuba libalinya awuliphindi nje elinye. Awulishaye elinye, linye ivesi. Ivesi lodwa indaba eyodwa embili hlale phansi. Kwenzela ukuthi khona sothola ithuba sonke ngoba isikhathi esinaso sifishane. Empeleni inhloso yanamhlanje ukuzonikela abangcwele. Amen. Kodwa ngicela ukuxoxa indaba ngihlale phansi bese ngenzela abantu abafika khona bezokwazi ukuthi besisekhanyeni ekhanyeni kukuphi kwenzekani khona. Lapha ekhaya kusekhanyeni leli thempela esikulo namhlanje bathi abadala babekhona ngaleso sikhathi. La ekhaya kwafika inyanga yezulu, inkosi inyanga yezulu. Yathi mayifika lapha ekhaya abangcwele izobeka leli thempela. Ya kwakukhona inkosi yesizwe la ezala lenkosi ekhona, inkosi uSilonda ngaleso sikhathi. Bathi inkosi abashoyo yancika nganaso isihlahla ngapha ngemuva esesingathi siqalekile. Isihlahla singeza nazi isihlahla ngaphandle la ngesisakho inhlalisuthi esingezasi. Kuthiwa leso sihlahla yafika ncika ngalesa sihlahla yithuna lomuntu lela lendoda ethumhlenhle. Yafika amakhona inkosi bathi bethi inkosi yamakhosi yithuna leli wathi ubaba abalele imponi impela sizekubona nje bese silapha thina boshe. Amen. Ya isithathi walking stick yesalkwasa kaGumede na umuzi ngaphesheya kaGumede la. Na ngaphambi kwethu nje ngemva kwendle yesonto ukhona umuzi ovele lapho omhloshana. Umamkhizi salkwasa kaGumede yathi mayifika thatha salwa walking stick yesalkwasa kaGumede yayisidweba leli thempela yabeka amasanga yona inkosi la. Yathi leli elingasethathe lami. Yathi leli yathi lenhlalisuthi. Yathi leli elingezasi elengudlungudlu lela elendaba yapheza. Iyona indaba esibuthe lapha yayisithi inkosi ndaba ezitha memeza wonke amakhosi alelizwe akwamdluli. Yayise inkosi yesizwe yawamemeza amakhosi alelizwe. Yayisithi lapha kusekhanyeni bothi mabefika abantu bawufika bejabhile bophuma sebejabula inkosi busenikuzwile. Amen. Ngiyacela abafowethu abazothola abazofakaza basondela ivesi lodwa indaba eyodwa inkosi busenikuzwile. Amen. Laphuma laze lashona nanamuhla Sebuhleni bamaNazaretha. Nkosana egoqela umbongeni wakacele eHammersdale evukana iThempeli kumshumayeli umshumayeli umbatha lomkhokhelo umangco ngabonga uNkulunkulu. Amen. MaNazaretha siyabonga uNkulunkulu esikhethele emzini wasekukhanyeni. Ngiyacela ukuba nobani ba enhlizweni yakhe ayinxusela ukuthi ngongena kwakhe phakathi kwalomuzi. Usiza lishiye ekhaya uNkulunkulu akhanyise bese liyacima lonke. Amen. Ngiyacela sikhonze Nkosi uba uNkulunkulu asikhumbule. Imkhondo yememezelo zezwi lakhe ayilobe emathanjeni ethu. Ukuze noma sesidlulile ezweni uNkulunkulu owunyazi asikhumbula sifake izwi lakhe. Amen. Thunywa usihlalo walezoni. Uthi uyacela ukuba uma abantu besukuma
beza kulombhobho le ucela ukuthi abantu bethempeli lodwa bangalandelani. Amen. Lapha ethempelini lakithi evukani tempeli kunomama ekuthiwa uMavilakazi. Uthi ethempelini bengikulona phambilini besihlangene singomama. Beyayethi umshumayeli uyamemeza athi kusasa kiwe endaweni ethile njengoba nje lolu suku laziwa ngale yanyanga edlule kodwa khona bangekho phakathi kwethu. Kodwa basibiza ngentshela nje lonyaza sempumalanga sekhethi. Uthi lo mama wayethi mememezela umshumayeli ethi kusasa siyakwacele kunovuka nathi khona uthi sihlangana namanye amakhosikazi bathi bayohamba usibanibani thina uma sibanibani asilambi amadoda ethi asondle emakhaya. Thole inkosikazi bayenza lento beyishene ethempelini bayenza. Le nkosikazi ayisiyafunda euniversity yasiyaqeda ukufunda yathola iziqu zayo ithe isihleli yangasawuthola umsebenzi. Yahlala inkosikazi yahlala yaze yabona lolu sizo lokungawuthola umsebenzi sengifunde ngagogoda ngihambe ngolibika kuShembe. 2010 afika enkosini uThemba lamakhosazana. Baba ngifundile ngaqeda ukufunda ngathwesa iziqu kodwa umsebenzi angiwutholi. Shembe uThemba lamakhosazana usebuza umbuzo owodwa. Sethi inkosikazi uma umshumayeli ememezele ethempelini ethi kusasa kuyakacele kwenziwa uvuka nathi ukuyini nakuvuka nathi. Thwale inkosikazi yabheka phansi yathi ehena mntanami ingilosi ephethe isibuso sakho savuka nathi yoyithola emzini womuntu uma umshumayeli ememezele wathi kusasa kuyakuvuka nathi. Njoba silapha nje khanyeni kwamenyezelwa ngenyanga edlule ngakashaya ngisho naluphi usuku lwephasika lolu lasezweni kodwa namhlanje abantu abekho engathi uNkulunkulu unyazi uShemba angangena enhlizweni zethu asifundise ukuthi silizwe izwi abasiyala ngalaba gcotshwa inkosi uselezweni. Unyazi lwezulu. Bakhonza abahle enkosini longoqele lapha usibonelo wakaZondi emaqonqo kumshumayeli uGumede ukhokheli uMahlongwane ithempeli siyavuka thempeli. Amen. Amen. Bakhonza abahle enkosini usihlalo usiyalile wathi asikhulume ama ivesi izwe lodwa noma elibili. Sonke ke sicela ukuba silandele lo lohlo njalo singaphumi enkonzweni. Amen. Ngizokhuluma abantwana ngokwenzeka kuleli izwe laseMaritzburg ngoba ikona engakhula obaba bekhuluma ngakho. Uthi mayekhuluma ngelinye ilanga umvangeli uMakhathini lapha egenyezini eTrustfeed ohambe esewumvangeli ohamba nobabamkhulu wahamba nenkosi ilanga wahamba nenkosi inyanga yezulu wahamba emhlabeni esihamba nothini. Uthi ngokwakhiwa kwakhe okanye ngokudalwa kwakhe wayempishane kodwa ubufishane bakhe kwangasiko lovuwo labantu ekuthiwa amadwafu wemfishane nje okudelelekayo. Uthi mayekhuluma le ndaba kwenza abantu enkosini kube ngathi ukhuluma umlingo okanye ukhuluma amanga. Uthi wayedaleke lolo hlobo njalo labantu. Uthi wakhula ekhulela kumalume wakhe abazali bakhe bahamba esemncane kakhulu emhlabeni. Wakhuliswa umalume wakhe kwaze kwaba umalume wakhe uthatha unkosikazi uyagana. Mayeganwa umalume wakhe lo nkosikazi wafike wamdelela wangamphatha kahle. Njalo mekhuluma naye emthuma noma enzani eqale sebenzise leli gama leli lobufishane bakhe
athi he wena lento emfishane vuka uhambe uyobheka inkomo vuka uhambe esitolo njalo mezokhuluma ekhulume lento lena emphatha kabi uthi yenzeka lento kwathi ngelinye ilanga elusilo phezulu komfula empolweni okanye kupholeni waseguqa ethandaza ethi baba mkhulu Shembe uma ukuthi wangidala lokufishane bami wakwenza ukuthi ngideleleke ngiyacela ukuba ngikwamukele kodwa uma kuukuthi kuyisici lesi engangidala ukuthi ngideleleke ngaso ngicela ukuthi umalumekazi akuyeke lokho la shonila ngabantwana benkosi uthe ebusuku maselele wambona uBhombele eqhamuka iphethe i-tape measure bayazi abakhe abajula ukwakha leyo kukala mawuzokwakha noma yini uthi wayibeka ekhanda wase egcina enyaweni uthe sananela lento ayibona ebusuku wasesephela uBhombela lapha uthe ekuseni mayesevuka aphuza ukuvuka ngoba uthe uye waphaphama wase enokuselwa kancane usevuso yena futhi umalumekazi wakhe uthi ye wona lento empishane vuka ubone ukuthi ukusile manje wasevala isicapho wabuyela emuva umalumekazi wakhe wasukuma wathatha ingubo wazithi ifucela khona mase eqhamuka abantwana benkosi yenzeka indaba enkulu usethi umalumekazi hey wena muntu ufunani lapho ulale kanjani la ungene kanjani la ngifuna usibanibani mina ngibiza usibanibani uthi umvangelo makhathini yimina nje malumekazi uthi pho wamude kangaka uyazibheka naye uyaziqalaza ukuthi yini athi mude kangaka ukuthi mina ngikwazi umfishana ngikwazi umude kangaka abantwana benkosi indlamhlathi yafike yamlula ubude bakhe waphela nya ukuthi umalumekazi ameyise ngaleso sici sakhe amen umkhokheli ongasekho wakangidi umamdungo obethetho sethempelini obe umkhokheli ethempelini ngiphuma kulona engikhulele kulona ukhuluma ngokufika kwababa mkhulu ezolanda imkhonzo emzini wasenhlanhleni uthi yafika ingudlangudlane ugagane luzovalelisa lisibantu abami sengiyahamba ngiyakwelizayo ngizophatha imkhonzo engizofika ngiveze kubaba ukuthi abantu kade bephethe kanjani yini kade beyenze emhlabeni uthi kwakuhlela endlini eurawondi bakhonza abahle enkosini uma kuhlela endlini kaRawondi yakhona lapha emzini wasenhlanhleni uthi wasukuma umama okuqala uthi ukuvalelisa kwakwezovuma njengoba sisuke sivuma about khonzi uma kuzovalwa uma sizoya kuJuly noma sizoya kuJanuary uthi wasukuma umama okuqala wathi ngiyaphilela inkosi uthi indlamhlathi yasukuma yamphikisa athi mntanami wena umphilela uNkulunkulu wena njengoba silapha abantwana bakhabekho basenkompolo bahleli namadoda khona ngakho umuntu onjenganawe ongenawo umthetho akayi la siya khona uthi yasukuma futhi enye indoda yathi yamphilela uNkulunkulu uthi umkhokheli lamphikisa futhi ugagani lathi mntanami wena unenkinga usuka la ezweni lakini eMaritzburg mawufike kuphakameni kwakusese kuphakameni ngalezo khathi lezo wena uma ufika lapha nekuphakameni ufika uhlale ngaphesheya emqobolweni ungaye enkonzweni masithi makuthiwa vuka nathi ungaye emthandazweni makuthiwa yesabatha ungaye emthandazweni makuthiwa ngakho ke abantu abathanda imali njenganawo mntanami abaye la siya khona thina boshela wasukuma futhi omunye umame uthi mayisukuma lo mame lo wathi yamphilela uShembe yamphikisa futhi ngudlangudlani yathi mntanami wena unenkani ufana njengenkabi enqandisile mesibayeni ivimbele ezinye noma ivimbele ezinye uma ziye diphini ngakho umuntu onenkani njenganawe akayi la siya khona bantwana abankosi ngiyacela uNkulunkulu abusise ningizwile amen sisandinda wasimisa sabashia
ngiyabingelela ihameni yonke ekhona endlini. Amen. Bayatha sukuma nokubabaza ukhulu Shembe. Amen. Shembe uNkulunkulu bongakazi usekude ukwazi. Futhi uNkulunkulu uShembe simthandazayo uyasho ukuphendula, hayi uNkulunkulu kuthiwa uyaphuza ukuphendula. Lo ugoqile umfana Mkhize lenhlela kahle. Amen. Manje sike sikumashe eThathani. Mhlamba abantu bazo le ntume kwafika umuntu wazophakamisa lapha eThathani ethi la ndawo yakhe uShembe eyakubo efuna imali. Lo muntu wamkhize waba nebhadi emhlabeni wadlula bamdubula eThekwini. Kuthe kusamba kuphepha amasonto amabili amathathu kwaphinda labantu ababevimba imoto becela ohazandi amakhumba bamisa bika ngani wonke aphelela yakhetha unyazi abantwana basezweni lokhulumayo uThamsanqa wakaConto eMaqondo ithempeli engisuka kulo isemlandweni ayibonke. Abantwana basezweni uma kuvela ithuba elinjengaleli uvuka indaba kimi ikakhulukazi kulesi sikhathi esikuso kuvuka indaba kimi eyake yakhulunywa umunye ubaba ofikile ethempelini. Lo baba wathi mefikile ethempelini into esayibona ngaye ukuthi lo baba uyangingiza unamalimi. So wayethi mekhuluma lo baba kube nokumhleka okuphakazi ngenxa yendlela akhuluma ngayo. Mina kodwa ngalelo suku ngaba nenhlanhla yokuthi uNkulunkulu wangipha indlebe zokulalela ukuthi lento ayikhulumayo lo baba cha kona ukhuluma into eqinisile. Wathi mekhuluma lo baba kwavuka incwadi kumina ethi ozalweyo nokudalweyo kuyakuchitheka noma ungafaka ukubovu uvathe ngegolide abakuthandayo bayokudela bafise ukuba ufe. Uthi kunendoda eyayaziwa emndenini engathi iyayiphumelele kakhulu emndenini. Kwaba khona isikhathi lapho khona umndeni wayo uzohlaba khona. Uyena wayemdala. Wathi ngelanga lomcimbi wase kuba khona ukuphuthumayo kumbiza ekhaya ngizosheshisa ngoba sibaningi ngaze bangidonse ngomNazaretha.
wase bakhona okuphuthumayo okumbiza ekhaya ngenxa yokuthi indodakazi yakhe yayigula. Wayesethi ngizophuthuma ngekhaya ngizocela abafowethu ukuthi nisale nigade lapha emsamo kungonakali lutho ngize ngibuye. Lebala wathi wahamba wathi mebuya wafica indodakazi yakhe ekhaya wayibheka waseyinika lokho ayinika kona wabuyela emuva. Wathi mebuyele emuva ethi uyafika kubo sekuhlangene umndeni wonke sekukhona nenduna yendawo. Angisho yaka ngithi. Sekukhona nenduna yendawo wase kuthiwa nduna nangulo muntu sicela umbulale njengamanje ngoba usenze u1 no2 kwathi utshotshi inyongo. Indaba wena makhambe wena kwase kulahleka inyongo. Waphika lo muntu wathi cha inyongo kangiyazi esithi induna angikwazi ukumbulala. Okungenani ngingamdingisa. Yadingiswa lensizwa kodwa ekhambeni kwesikhathi wehamba kwayihlupha lokhu. Ngoba wonke umuntu owayehlangana naye wayethi nangu usibanibani. Nangu usibanibani lona oweba inyongo. Wasedingiswa wathola umuzi oseceleni kwalendawo ayakhele kuyo. Kwahamba isikhathi wahamba wayonikela kuJehova. Wayesethi uJehova sibanibani ikuphi inyongo? Wasephendula wathi baba ngiyazi. Wathi uJehova vela uyazi. Inkinga wathi masuhamba abakini bababudedengu emva kwalokho kwangeninja yasidla inyongo. Benzeni abantu? La kule nhlangano esikhona amaNazaretha okuthiwa inabachu abantu sebezondela ukuthi nje baphambili. Benzeni abantu? Uthola ukuthi njengoba ngishumayela manje abanye bafisa ukungiphendula kodwa mangase ngibabuza ukuthi ngenzeni angazi. Njengoba sishumayela nje abanye bethi abahlambulukile kodwa abalanga phakathi kodwa ibona bazobe sebesidonsa ngeNazaretha bethi bafuna ukushumayela nabo. Abanye ngeke baze bashumayele bazokhuluma kodwa mase singaphandle. Kodwa nali ithuba likhona nombhobho ukhona inkosi ayibusisele kuzwini. Lapho sengisondele
ulibone lakho izulu angazi hayi angazi loguqe lapha xulanwa kaNtombela ovela emzini omkhulu oseyideni inhlanhleni Peter Marisburg abazali bami bangithatha bangisa emzini omuhle wasebuhleni bangisa kumfundisi uMadondo omdala oswadlula emhlabeni ukuthi atshale imbewu kaShembe kimi angibusise ngangisemncane kakhulu njengoba lapha ekhaya kubeka umthetho ukuthi abantwana abancane mele babusiswe uma bese bancane leso akusona isithembiso noma into yakhiwe umntwana isivumelwano sakhe kodwa isivumelwano noma isithembiso esakhiwe umzali ukuthi Shembe hlala kulomntwana kuze bese kuphela kwensuku zakhe namuhla sitshala imbewu kuye sithi Shembe hlala kuye bese uthele izithelo ezinhle ezithanda nguwe Shembe wayitshala umfundisi uMadondo omdala wasezweni lawaswa intrasona ubheka 2015 khona ekhaya elikhulu elihle lasebuhleni umfundisi waphinde futhi wabeka isandla sakhe phekwe ekhanda lami wathi namhla siyakubusisa leso kwakuyisithembiso engasakhela mina sona kwangesosona isithembiso sabazali kodwa kwakwesami sengithi Shembe njengoba abazali bami bengibeke kuwe namhla Shembe angisayena umntwana weNazaretha kodwa mina sengiyili Nazaretha sakwesami lesi sithembiso wena usungowami namhla Shembe awuseseyena uThixo kaBaba noma kepha usungowami sengibhabhadiswa sonke lapha sakhe isithembiso sathi sawuhlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zethu engathi leso sithembiso singabusa enhlizweni zethu sibuse engqondweni zethu ukuthi thina sakhe isithembiso noShembe njengoba umthandazo wokuvuka umthandazo wokulala umthandazo wesabatha hlala ngikhumbuze uthi khumbulani ukuthi namhla wena wakhe isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uhlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zakho engathi sinangesilibane sesithembiso amen lomzengqhamuka kuwo nginenhlanhla enkulu ngibone izalukwazi ezindala ezihambile nenkosi ilanga ezinye zazo ziyazi imisebenzi emihle kakhulu enziwe inkosi enkulu yasephakameni uGagalelo bathini kwathi ngelinye usuku kusukuma isakwazi sakaMngwengwe ugogo uMangwengwe ogalele kwaMkhize abaningi hlasimbe bayamazi owakulo lelizwe walapha wabe esegalela ngale galela insizwa yakwaMkhize ngale uthi lo gogo baba kwenzeka emzini wasephakameni ngoba zikhonza ezinhle kwasini namhla sisasephakameni ukuthi lapha esephakama lokhu abantu beke becabanga ukuthi sikhuluma ngakho baqala sikhuluma ngezindonga cha lapha inxiwa okwathutha kulo uJehova wabe selitshala kabusha emzini wasebuhleni yathi nyanga izulu masifike ebuhleni kwathi ubuhle bokuphakama isebuhleni bokuphakama ungadideki uma ngithi emzini wasephakameni onke amakhosi ebephambi kwethu bethi siyambingelela ngegama lenkosi enkulu yasekuphakameni uthi ugogo uMangwengwe kwahlala inkokhelo enkulu ehle emhlabeni kwazokhishwa abantu abangekho ngcwele phansi kwabantu abangcwele awu kungenzeka yini ukuthi ngimbathile lengubo emhlophe kodwa futhi angikho ngcwele kungenzeka ukuthi ngihleli nabantu lapha eceleni hlasimbe mina ngikho ngcwele bona abangcwele Shembe cela usithande sonke uze ungasilahli amen uthi lezingi losuma zifika zayifika umuntu zimtintinye zimshaya lo muntu wayengabona ukuthi ushawa yini noma ushawa ngobani kodwa wayezwa into imshaya imninza imhlaba imjoja imhlukumeza mase yaphuma ephumela ngaphandle kwamagceke osekuphameni bese yakhululeka mase ephuma ngamagceke ngaphandle osekuphameni kodwa enhlizweni zabantu abaningi bonke abantu ababekhona babenethemba ukuthi kukhona insizwa eyithembakele kakhulu ekuthiwa yona iyisomeleli sevangeli ubaba mkhulu kwakhona abantu ayibakhethile ayibathanda kakhulu ayibabiza ngezomeleli zevangeli ngoba ebona ukholo labo lunamandla ukholo labo lukhulu kakhulu engathi nathi singaba izomeleli zevangeli amen
Lensizwa kwakuyinsizwa kaGoba. Babeyithembe kakhulu bebona ukukholwa kwayo. Bebona ukuhamba kwayo, bebona ukushumayela kwayo. Bebona zonke izinto ezinhle eyizenza nokuyinikela kwayo enkonzweni. Engathonke sizingazinikela. Amen. Lensizwa yakwaGoba nayo yezwa lezinye losezinhle zasezulwini ezazishaya ziyichitha ngaphandle umuzwa wasephameni ithi yayi lutho ngeke ngiphume nemizwa wasephakameni ngakhe sivumela noShembe mina ngathi ngiyohlala endlini yakhe uzube sephela insuku zami ngeke ngiphume zimshaya lezinye losi ehleshona ezansi aphinde enyuke ethi lutho ngeke ngiphume emizweni wasephakameni. Kodwa wathi nephumile, wathi sephume ngaphandle, wathi Shembe namhlanje, mina Shembe ngishiya yonke impilo bengiyiphila. Namhla uyangilahla, uthi ngilosi zakhe zengikhiphe zingichithe ngaphandle. Shembe yikhanya impilo engayiphila ngaphandle kwalena. Ngiyahamba namhlanje, ngiyalapha olwandle laseMpuma Koloni, ngiyoziphosa khona, ngidliwe izilwane zasendle. Khona kuze ngizofa ithuna lami lingaziwa, ngoba yikhanya impilo engasayiphila ngaphandle kokukhonza wena kuphela. Mhlasimbe mina khona enye impilo engayiphila. Mhlasimbe mina khona okungangijabulisa ngaphandle kwalokho ukukholwa kuNazaretha. Nangempela lensizwa yathatha ibhasi yahamba ese-Eastern Cape. Uma ifika e-Eastern Cape isidlathuzela ihlabathi zolwandle zakhona, isuluzwa ulwandle uwezo namagagasi ukuthi namhla iyoziphosa khona, iyodliwa yizilwane zasemanzini ngoba ngeke alifuni ithuna lakhe libe khona, ayifuni enye futhi enye impilo ngaphandle kwasephakameni. Uthi kodwa wezwa izwi elalikhuluma phezulu emkhathini lithi weGoba, Goba. Uthi waqalaza uthi lamemeza lelizwi lathi weGoba. Uthi waqhubeka laphinde lelizwi walezwi uthi livele emkhathini waswabheka phezulu lathi lizwi buyele emzini wasephakameni uJehova usethethelele. Amen. Uyokwazi ukuthethelele. Mina ngiyokwazi ukuthethelele. Uthethe njalo wathi ngizohamba ngizobuyela ephakameni ngifike ngibone ukuthi ngempela yini lelizwi liqinisile. Uma ebuyela emzini wasephakameni wafica ubaba omkhulu esemlindile kanye nabahlambulula ababili ukuthi bamhlambulule mase yabuyela emzini wasephakameni aqhubeke nokuphatha izinto ezinhle engathi nathi singazibophezela sazi ukuthi lempilo kuphela ayikho enye, ayikho into ekuthiwa divorce. Sizohlala lapha size sifele entendeni yakho isandla sakho Shembe. Sicela usithande ngothando lakho olubanzi, sikhule size sifele entendeni isandla sakho. Ngalo mzuzu manje inkosi ibusini kuzwini. Amen.
ngicela inkosi enhle yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lo ucela lapha umfana wakamkhize enhlanhleni elombe. Amen. Ngaphasi kwamshumayeli uMagcaba nomkhokheli ohlongwana. Amen. maNazaretha ngizocela ukubabaza unyazi lwezulu. Inkinga yazibuka ibona ukuthi inkinga usiwe lezweni lasibele ungagwaza msiku sopolitiki nqamla izembe lejaji. Namthela inhliziyo zethu 100% lethu unyazi kepha singavumene savumene njengobhombela. Amen. Ngenye imini khona inhlalisuthi yayinamakhwantamu. Lamakhwantamu iyona ayisebenza ngawo, iyona ewazi ukuthi yondle umndeni ngawo. The ngenye ngolunye usuku leli khwantamu elinye ithe seliyoshayisa. Kwase kuqhamuka igebengu zase zithatha. Lathatha leli khwantamu ithe lo lithathile vele laba lithathile umsebenzi wabo vele ukuthi bathatha imoto. Ngokungemthetho The kusenjalo uthelele. Lase lifika unyazi lwezulu kuye lo thatha imoto. Lase lithi yandoda. Le moto lesi imoto elapha egcekeni yayibuza ukuqala yathi lena eyabani. Wathi lo intshontshe lathi yami. Lene yesibili likhwantame labani. Wathi hayi akusile lami. Lase lithi unyazi lwezulu lathi ngifuna manje uthathe le moto le uyiphinisele kumnikazi wayo uyilethe kimi. Ikheza uyilethe nje kimi la ngikhona. Uthe masevuka lo muntu lona esexoxela abangani bakhe laba bathatha nayo imoto wathi kwenzeka into ukuthi nokuthi. Bathi labantu yazi lokutshela lonto ushembe sake sathi nathi sitshontshile wasijaha ushembe siganga. Wathi nje oyisho kanjalo uphinisele ngempela nje mlandela la ekhona. Kwa unyazi lwezulu ngathi laliseJudiya. Utheme ehamba lo muntu wasefuna ngakhona eJudiya utheme efika wafica selingekho khona. Kwatholakala ngathi selisebuhleni. Ebuhleni lesinsizwa yasihamba yemsamo lensizwa ntshentshela imoto yasifika ikhuluma emsamo esikhuluma yasiqeda yasithandaza. Lase unyazi lwezulu lisebuhleni lase liphuma liyonikelisa. Liphuma nje limlindile lo muntu ukuthi azoletha lokhiya. Kusenjalo wafika khona ebuhleni lo muntu ezonikela. Uthe nje sekusele nje abantu abathatha afike. Lase limemeza lo muntu lase likhipha isandla unyazi lwezulu lathi letha ukhiya. Uthe mawuletha kuye lase liwuthatha. Lase linika inkosazana eseduzana lathi ahambe ubeke. Waqhubeka umhlangano lensizwe ntshentshela imoto yayisize ebuhleni ithi ubika unyazi lwezulu ukuthi ntshentshela imoto. Waqhubeka umhlangano ithe mayifika ebuhleni. Ithe mayifika wahamba ulayini ithe masifika unyazi lwezulu yayisibika yathi inkosi ngintshentshela imoto manje le moto yona ngikwazi ukondla izingane zami. Lase lithula unyazi lwezulu limbuka. Lase lithumela inkosazana ukuthi ayihambe yolanda ukhiya. Ithe mase ulandile ukhiya yayisifika imnika lensizwa yayisikhala lensizwa. Lathi unyazi lwezulu na ukhiya wakho. Yimi ngikusindisile labantu. maNazaretha silandela uNkulunkulu wangempela la njengoba silapha sidukile. Amen. Njengoba silapha azile ngoba mhlambe kungekho into esizoyenza ngoba size lapha sisendaweni ephelele. Amen. Cela nami ngamosha isikhathi inkosi busenikuzwile. Amen.
Ayingiphethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. maNazaretha amahle, phakama nokubonga leli thuba engiliphiwe ngabantwana baleli sonto. Kodwa ngiyacela ukubingelela abagcosho benkosi. Ngiyaqala ukuma phambi komfundisi empilweni yami ngingumntwana, khulume phambi komfundisi. Baba ngazi nobaba umvangeli, ngiyacela uNkulunkulu angiphe nje izwi elilodwa nesibindi sokuba ngikhulume le ndaba eyodwa mase ngihlala phansi. Sokhuluma ngami ke mina, usithembiso mina wami ngwengwe emzini wasekulungeni. Amen. maNazaretha amahle, ngaganwa ngokwemthetho walenkonzo kaShembe. Kwafika isikhathi esithile sabanzima, insizwe ezaganwa ziyasazi ke leso sikhathi esifikayo. Ngelinye ilanga kwakunyaka ka-2012 inkosi yamaNazaretha ingena phakathi komuzi wasenhlalakahle. Kwakungumhla ka-5 August 2012. Ngeke ngiyilibale le ndaba ngoba uShembe wabhala incwadi kimi. Nami ngaya enkosini ngiyobika, kodwa ngifikanga enkosini. Nganikela ezimbengeni nami ngicela umsebenzi. Kwathi kuLwesibili inkosi kade ihambe kuyisonto noma ehambe kumsombuluko. Kwathi kuLwesibili ngilele ngase esibonakaliseni sami ngase ngibona siphakathi kwenkonzo noma sisenhlalakahle sithe shayi singamaNazaretha. Kwase kuqhamuka umvangeli ehamba echusheza phakathi kwabantu, umvangeli umdluli. Wathi mayefika wasengithinta la ehlombe ngemuva, wathi nkosana. Ngase ngesukuma ngokuthoba ngilalela ukuthi umvangeli uthini kumina. Wathi lesi sicelo sakho wasicela ngomhla ka-5 enhlalakahle impendulo isifikile. Amen. Kwathi ngolosithathu emini ngangihlela emzini kababa ngiqimbile ngasenhla ngidla isikhindi ngile nkunzi. Kwangena ucingo ukufona elinye indiya ekuthiwa uTiyo. Ngeke ngisikhulume isingisi, kodwa wakhuluma isingisi, asikhulumanga isiZulu. Wathi asihlangane endaweni ethile eNew German sizokhuluma indaba yokuthi ngizofuna uhola malini. Mina nginosana 10, akuyena umuntu ongaxoxa nami ukuthi uzongiholela malini. Kodwa ngalelo langa kwaxoxwa indaba kwathiwa ufuna uhola malini. Ngagagula phezulu maNazaretha, camanga kwaku-2012 ngaleso sikhathi. Ngathi ngifuna uhola u26,000 ngile nkunzi. Hayi, yasayibhala phansi le nsizwa. Sinenye insizwa kaMkhize la naye wayibuza, yasho ngaphansi le nsizwa ngabona ukuthi yashaya isikhala. Hayi ke saqeda ke kwase kuba njalo. Kwathi ngolosihlanu esefona sethi Vincent wayesethi ke cha ke abelungu bathe kulungile, kodwa isivumelwano sethu si round elanga phakathi kuka-18 to 19 ngenxa lensizwa eyathi ukwehlela ngenzansi kaMkhize. maNazaretha ke angiqhubeke ke nendlela yami nokuthandwa unyazi lwezulu. Uthi umfundisi uGcwensa ngelinye ilanga uthi uyabonga, kwakuyinkonzo yakhe yokuqala uma unyazi lwezulu, ngenkonzo yakhe yokuqala unyazi lwezulu hlele esihlalweni. Uthi ngiyabonga baba ukuthi sengikubona usuzele okwesihlanu. Ngaganwa intombi yakaGumede, ngathi masengiganile ngenza zonke izinto. Kwathi ngeensuku la sengiyoyisha khona intambo ngase ngona. Sangena eparadise sekonakele. Aye. Sangena senza mina ngalelo langa ngiyazibona insizwe ezasiphethe ithuluzi. Kwakuyilanga ngoba kasekho lo muntu la enkonzweni kulungela ngisale sengimiyeka. Kodwa sathi masiphume eparadise abantu kuboneke makushawa ilokhuzana sekiwa la koshuthwa khona.
waze wabuza omunye wathi inkosi le ekade ilokhuza neshadela insizwa ke ngamacilongo ngihambe ngidlala ngilomfo ngiyadlala wemadoda ma insizwa edlala kancane ungadlali na cha ke eNazaretha sabuyela ekhaya kwakumhla ka2 February ngomhla ka17 uMashi inyanga elandelayo sawushaya ekhaya kwathi ngesonto elizayo ngangaya kwathi ngelilandelayo langena icala enye inkosazana yathi isinise umakoti esesithwele umshumayeli wesonto kwabiza abantu abadala besonto bahlala phansi baseyixoxa le ndaba kwasethi uyayivuma engathi baba ngiyayivuma kwasethi hamba ke mntanami basesala abantu abadala kuthe kulesithathu ngisemsebenzini le ngithi ngunezwe unyazi lwezulu kwasengena ucingo umshumayeli wathi Sithembiso uyasifuna ukuzwa ukuthi isigwebo sakho sithini ngathi mina yebo wayesengibambisa ucingo wasineza uArt wathi kwasezisho zonke izinto kodwa igama engiyakulona kakhulu wayesethi kufuna kube khona inkomo yokugeza isihlalo samakhosi asezulu inkinga le truck leli nkulu ngoba mhlawumbe abantu abazozwa angikhulumi indaba yasekhaya kodwa khuluma indaba kaShembe unyazi lwezulu hey weMaNazaretha ngase ngivuma khonsizwe engisebenza nayo kuthiwa liyangikhohlwa weyayikhalati lensizwa eyisindala ikhehla uGeorge sahamba noGeorge saya kwelinye ilokhuzana iplaza la Cape Town sawufuna inkomo ngawo losithathu imali nginayo ayisayofuna inkomo safica amasulumane khuluma indaba yonyazi lwezulu uma sifika ngithi ngifuna inkomo engibuza leli sulumazi ukuthi ngifuna inkomo yokwenzani ngithi mina yokunikela ithi laphi ngiyasho ithi siyangidonsa ingibuyisele eceleni isusa leli khaladi isibiza noza kwabo ithi thina njengoba usubona sihamba kahle kangaka la kuleli gceke lapha kwaBhoda ithi thina sinikele ebuhleni bamaNazaretha amen yasethi ke inkomo ozoyikhetha ngizokunikeza ngepresent efushane kunalezo bibhalile ngathola inkomo ya 8000 ngayikhokhela u6000 maNazaretha amen ngahamba ngaye eHighfield ngafike ngayolanda imali ngafike ngakhokha khuluma ngasegcineni ke maNazaretha sihambisa lenkomo kwakuyisonto nomkhulu uNtuli masifika phambi sisendleleni sasiqeda ukungena siqeda ukwehluka la ku-N2 sesiqala umgwaqo sesibheka eNanda kwase ngena ucingo umshumayeli efona wathi Sithembiso laphi uthi ubaba unilindile kusho unyazi lasezulwini ngishaya uvala ngazi ngithathe nomnewethu othile la ukuthi kubo yena ozokhuluma ngiyayisaba lento ukuthi kambe ngizothini enkosini unyazi lwezulu sathi masifika ubaba uNtuli wayihlehlisa imoto kugcwele amaNazaretha athe ayaqhamuka into yasezulwini yathi ababeseduza bezwe ngoba ngizwanga mina yathi yalo yamfana unenhlanhla athi abaningi sohlangana nabo ngale ngoba abanye bayifihlile le ndaba kodwa lo mfana uyivezile ngithi kule nkonzo ke yabantwana ithi incwadi yabasekolose besithathu ivesi 16 ithi izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame ukufundisana ngalo isihlabelelo kodwa khona la ithi bafazi thandana amadodeni ithi nina amadoda ithi bafazi hloniphana abayeni beni ithi ke nina amadoda thandana amakhosikazi hey insizwa ngiyazi ukuthi wonke umuntu la unothando olukhulu lonyazi kodwa engathi uthando lokuqala befuna silinikeze abazali bethu amen uthando lethu lokuqala befuna silinikeze abazali bethu maNazaretha ngiyabonga nami bengingazimbalile ngiyabonga kuwe sihlalo walapha ekhaya nami mangilana ngiyengizizwe ngisekhaya kodwa ngikhohlwe indaba yami yamhla ka5 ngiyabonga maNazaretha amahle inkosi busini amen sala kahle Phaka
lizulu izulu. Amen. Nkosana bunkosi wamabasa oqimo wesivikele inkosi. Amen. Phansi komshumayeli umbeje nomkhokheli umbeje. Udese umbeje. Amen. Umbeje yonke into. Ngenye imini uthiwa entabeni zasesikhothe. Wakhona inkosazana. Le nkosazana le ayilela azange ilalele izifundiso zabazali. Ngoba kuthiwa lapha empedeni impedesho wesabatha umthandazo wesabatha thwalalela izifundiso zabazali bakho. Kuthiwa le nkosazane yathola umuntu ongakholwa wayona. Wathi siyonile yaba mnandi inkosazane yakhulela. Kuthi ngosuku eyobeletha ngayo washemba uNkulunkulu vele esulweni. Kuthiwa yabeletha ingane emiswe enkalankala. Uthiwa yakhala le nkosazane athi shembe kanti ngoneni lengaka. Wamona mongalaleli izifundo zabazali kuyonakala. Kuthiwa ithi le nkosazane isixoxelwa wengane yayo isimanga senzekile ithi ngithe ngikhala kusenjalo uthi la kusiling board ngawabona qatha kunyazi wezulu igqoka umjivo omhlophe uthi yehla athi inkosazane uma wakho wathini kuwe uyathi inkosi yamakhosi ngiyiphathe kahle yathi wena wenzeni awuthi yabona umphumela ongabalaleli abazali bakho ukuthi manje ukholeliphi athi thina boshembe kodwa lengane soyizala kabusha kuthiwa wathatha ingane oyifaka phansi omjivo wathanazwa wayikhipha ingane isiphilile. Ngalokho bantu benkosi thina esisakhulayo asilalele izifundiso zabazali bethu. Kuthiwa lokho kungasekho ixege emzini yakho nifana bancane wanilalela umthetho ukuhlonipha wehlelo nyoko. Ngalokho bantwana benkosi ngiyacela ukuthi silalele izifundiso zabazali bethu. Inkosi usisene kuzweni. Amen. Igama lami elihle ebusweni akho Nkosi igama lami
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePheni bamaNazaretha. Lokuqile umfana ophakeme uthulane wakamlabi isibongo. Muzi wakithi enguqi ngaphansi kwawo umuzi wasenhlala kahle ezweni laseHammersdale. Mshumeli baba Mshumeli Shozi. Umkhokheli uMagwala wakacela ibongosi. Amen. Bangcwele ngithi nami angingene ngembowe nalidi. Ngoba ngibabaza lo uNkulunkulu omngake simkhonzayo. Ngikhumbula indaba nami ngiyumntwana ezweni lakithi. uNkulunkulu wafika nathi emzini wakithi. Amen. Shembe kwagula intombi engilamayo. Lengane yagula ukufa kwangaziwa. Odokotela mayiswa kubo babefike bathi ababoni lutho. Kodwa lengane incane kakhulu ngithi yayinenyanga zazingafikile kwezisithupha. Kodwa yayiyetha ikhombisa ukuthi ayiphilile. Yayiseyithathwa lengane yayiswe esibhedlela. Yahlala insuku esibhedlela. Odokotela lapha bazange babone lutho futhi. Yakhumbula isakwazi esizala umame. Sase sigibela ngenye imini sesibhedlela. Sabuya sikhala kakhulu ithemba seliphelile. Sase sinquma ukuthi nakusasa ngizakuvuka ngiyombheka umntanami. Kodwa ngaleyo mini ngakusasa lathi mali yoshoni langa kunensizwa ebiumvangeli lapha eMpumalanga ebigijima ilokishi lonke ihamba ngeenyawo ihamba ibuza abathi sinyamazo shembe. Yayingena ngisho ethaveni lensizwa umvangeli ingene ihlale phansi esitulweni bese ibuza ukuthi nyamazo shembe. Mayingene eTaxini yayingena ihlale ngaphambili bese iyaphenduka ibheke emuva. Ibuza umbuzo wodwa ithi nyamazo shembe. Nasemzini yakithi yayisizwile ukuthi kuyagula yayisingena intombi kwaku25 ngikhumbula kahle intombi ziya 25 yayivimba yayisihamba nazo yazongena emzini wakithi. Sase siphuthuma sindlala ngomthalazo kwa6 saphuthuma sadonsa ihlabelelo sadonsa imnazaretha sagqoka. Yayisingena inkonzo kwa6 wathi makushaya past 6 kuyoshaya o22:7 yayisiphela inkonzo sase singena esalukwazi esizala umama siphume esibhedlela. Sangena sesikhasa ngamadolo sikhala. Sithi umntanami ngimshiye sebandi inyawo. Kodwa lensizwa ngoba yayinomemo lo uNkulunkulu yayimethemba. Ithi kulungile asiqhubeke sithandaze futhi. Uma ithandaza lensizwa kwasekuthandazo yayisiphuma ihamba namakholo abahamba sasala. Yafona ekseni intombi engizalayo umama isesibhedlela yathi umntwana usephilile ngegama lonyazi ayibongosi. Lo uNkulunkulu onjalo esimkhonzayo engathi uNkulunkulu angasiphuthane lo mntwana engafiki. Engathi uNkulunkulu angasigcina sihlale lo ukholwa singabusasuka sinamathele size siba amakhetha lapha ekhaya. Ayibonge Nkosi mnikizule. Amen. Ukuphama kama kubuhle bangcwele. Insizwa yakaXulu la ngenhla emaqonqo. Amen. Usihlalo uthi usihlalo angabe ngisakhuluma kakhulu angisike nje kujikayo. Amen. Amen. Thiwa ngelinye ilanga yaxolisa sihlalo. Ngelinye ilanga kunendoda mabili amadoda. Kunendoda eyake yayihlanganisa ubukhosi yayocela kumnikazi icela ukuba ushembe yiphe imfuyo. Le ndoda ngempela yasiba nazi inkomo zandla zagcwala isibaya. Amen. Kepha ekhambeni kwesikhathi le ndoda imfuyo yayo yaba seyibinkingi sibe isinengiso phakathi kwayo noNkulunkulu kanjani. Le ndoda kuthema uma ngabe kuyisabatha nje kanje kufanele ngabe iyeza izodumisa uNkulunkulu bese yona ibona amasela azokuba imfuyo yayo. Nazaretha kakhulukazi thina esisebasha kuningi okuhle sikufunayo nesikufisayo kepha ngiyakhuleka ngiyathandaza ukuba kuze singathi masikuthola bese kube isinengiso phakathi kwakho noNkulunkulu. Amen. Amen. Nenye indoda okwathi iNazaretha igula ushembe ukhuluma ngezwi kwenzeke. Le ndoda kuthiwa yayigula iphethwe isisu.
sebahambile odokotela kodwa isisu singanqamuki. Le ndoda the ngelinye ilanga isiyabiya kumfundisi, umfundisi wayithatha uyisa kubaba inkosi ilanga. Le ndoda kade ke yazama ekseni, yazama ukwenza isobho, yalenza isobho kodwa isisu sanganqamuka. Yathi mayifika kumnikazi wathi umnikazi ayenze isobho liphuze. Seyamphendula ithi baba bese ke ngalenza isobho kodwa singamkanga isisu. Wasethi ushembe kodwa mina kade ngingakasho ukuthi lesisakho so sizoqedwa yileli sobho leli. Ngicela ukubuza kuNabasho ukuthi kambe wensizwa iblue okufanele siligqoke mangabe kuyisabatha linjani? Kambe ishethi linjani? WeManazaretha ngane zonyazi, ngiyacela sihlalo ukuthi kwi-next visit akufanele uma uyinsizwa kube ngazi ukuthi kade uya somewhere wase wahwithwa nje wasala usuza, wasala usuba khona. Azi ithe insizwa athi ikhuluma hlala ngiqoyele nje ngicela imithe lokugcina. Ithe insizwa siyaphuma isimemezelo, saphuma kodwa abantu abekho la, kodwa saphuma isimemezelo bapha abantu. Kuyazi ukuthi nje khona insizwa yakandlela esazosukuma isho ukuthi ke sizengani la. Manje wena nje ubungekho lokho lento ezokwenzeka la uzowenzela ubani? Kambe lo msebenzi lo esithi sihlangene ngawo wasentala kahle wena ithi indaba yakho ku hard kind. Ithi incwadi kaTimothy yokuqala u5 verse 14 ithi abasha abagane. Wensizwa asiganweni. Amen. Wemakhosazana azini ukuthi njalo ikhona ithile sonithatha. Amen. Asifuni ukunithatha ngendlela engalungile, sifuna ukunithatha kahle bese mangabe ningala kumkhokheli nansi kube kuhlaza. Amen. Baningi fokamgwengo nje uyikhuluma indaba konakele. Unenhlanhla wena owakwazi ukuthi uzuphehlane sobukhosi, unenhlanhla konakele. Ngiyacela uba uNkulunkulu omkhulu ushembe unyazi lwezulu lungikhumbule emzini wakithi likhumbule umama wakithi ulindele. Umshumela uNtuli wayethi aseyena eshigama lakhe ethi ubaba kaNhlonipho. Mina ngubaba kaNkosikhona. Uzenande usabusiswa maqulu. Nazaretha siyacela uNkulunkulu esikhumbule esikhulise singabantwana bonyazi. Cha wensizwa cha insizwa nje mayithi ayithenga ifridge ekhaya bese kuthiwa usuyindoda bese ishone ngala ibuye ezinkosikazi la uvuka umuzi. Hayi ukuthi basuganele futhi uganele ukuthi ke usufuna ukumshumela. Cha akuyona imfundiso yeNabashu leyo ukuthi ke uma ngase sikhona sekufanele abagcotshwa bengahlali kahle ngenxa yethu. Hayi akuyona imfundiso yeNabashu leyo. Cha fanele silikhulume leqiniso. Amen. Kodwa inkosi ikubusise nikuzwile. Amen.
yokuloba magama lobe lakho nawe sasoloba amagama-ke manje sonke siyabhaba ngomningi bethu umuntu nomuzi lobe igama lakhe manje ayicela ukuphila onyazini lwezulu amen sisenkonzweni yokuloba magama lobe lakho nawe ngicela loya mhlangano lapha emotweni ukwazi ukuthi ungani bafethu awuphele lo mhlangano lapha emotweni ngicela ukwazi ukuthi ungani bafethu